Za 2015 rok porastom zo agrarnej kasy bude dodzieljene 18,3 milijardi dinari, a visina pojedynečnih subvencija uglavnom je premenjena v odnošenju na prešli rok. Poneže zmenšani agrarni maksimum zo 100 na 20 hektari za gazdovstva, zostim zmenšane i kupne količestvo penježu z budžetu, ta tak na taki sposob zo zmenšej hromadi penježu bilo ljehčejše nacahnuti, že bi šitsko ostalo iste, a dakle i ku zvekšane. Tak je príklad u statkarstve, gdje zvekšani subvenciji za kvalitetni mliječni kravi zo 20 na 25 tisjači po jednej perviski, a kvalitetna dojka dostanje 20 tisjači dinari. Kozare i ovčare možu rahovati na 7 tisjači dinari za každu kvalitetnu kozu i ovcu. Na istu sumu hodni rahovati i švinjare za každu matičenu kvalitetnu prašačku. Živinare za každu roditeljsku kuru češkova tipa može opčekovati 60, a za kuru ljehkova tipa 100 dinari. Puljkare za takvu kategoriju puljkov možu rahovati na 300 dinari za každu. Kad slovo o karmenju, stimulaciji za bojačke vinoše 6 tisjači, za švinji 1000 dinari, a za baranče i košće može ostati po 2000 dinari. U ribarstve hodno vytvoriť 500, odnosno 300 dinari za každu priplodnu počku, odnosno pestrušku, a stimulaciji za konzumnu ribu budu i dalje 10 dinari za každu kilu, ktorá še preda legalno i keď še do trezoru prida otpremnice i originalni rahunak. Pčelare tiž hodni rahovati na stimulaciji 500 dinari za košnicu. Pri poljodzilcoh, okrem zmenšanja maksimumu na 20 hektari, ostalo šitsko iste, ta i regres 40% za troški magazinovanja produkta.